I pazit ćemo ljudi, s novom klipu. Danas igramo igricu koja je izuzetno popularna, ali meni baš i nije bog zna šta. Ali pošto sam vidio da puno ljudi ne zna neke osnovne stvari, odlučio sam da napravim mali serijal kako preživjeti u Minecraftu. I ovo će biti crafting. Inače, ovu igricu sam igrao prije 1.5 dana i danas sam nedavno sam je opet instalirao i vidjeli ste gameplay, znači možda će samo online gameplay da vam pokaže, znači svi živi snimaju Minecraft, a odlučio sam i ja da snimim Minecraft, iako znači svako živ, znači svi su snimali Minecraft. Evo ja ću nešto drugačije, skoro isto, ali drugačije. Da vam pokažem kako preživjeti u Minecraftu, što je naši serijal. Ja sam vama nešto na brzaka napravio i vi se sada random stvarite negdje i šta sada da uradite. Naletet ćete na neko drvo i samo trebate doći do ovoga. To uništite tako i dobijate ovo. I kad ste dobili to, dobili ste 4 ova. Kako sad da se napravi ovo, znači ovako, šta sad dalje? Stavite ovdje u ove 4 polja da imam i crafting bilo gdje i samo pritisnete koliko god puta želite. I sad ste dobili ovo. Šta vama to znači? Vama to bukvalno ništa ne znači. Dobili smo jabuku. Znači, vama to bukvalno ništa ne znači, ali je vrlo bitno drvo. Znači, kad ste napravili ovo, što sljedeće? Treba da dobijete ovo. Znači, da ima ovako 3x3, ukupno 9 polja. Vi samo ovdje imate 4 i za to ste uskraćeni. Dobro, kako da napravite ovaj zanatski sto? Znači samo popunite ovako s 4 i dobijate isti ovakav zanatski sto, kliknete i imate ga, sad ga postavite gdje želite i to je to. Sad imate ovako 3 ova, to jest 3x3, meni ovaj ne treba, tako da ću ga staviti ovdje. Ja sam inače već snimio ceo klip, ali sam skontao da nisam uključio zvuk. Ja sam si spalio, ovdje imam neke stvari. I da, znači ovo sam sve napravio od drveta, osim ovog dijela gdje kopamo malo kamen, ali ovo će sad sljedeći spraci biti sve od kamena, zato što je kamen složeniji od drveta. I tako ćemo svaki put ići sve gore i gore. Sad trenutno gore nema ništa, ali ću napraviti, znači proći ćemo ovako kroz sve i nadam se da će mi uspjeti ovaj mali serijal. Evo ovdje sam i napravio pećnicu, ali dobro, to ćemo vam posle o tome. Znači kad ste napravili ovo crafting table, zanatski sto, kako god hoćete, šta sad sljedeće morate raditi? Morate napraviti ove štapiće. Oni su izuzetno bitni. Sad se vi pitate šta štapići, za čačkam zube. Ne. Znači ovi štapići su vam osnova mača, svih alata. Znači evo bukvalno svih alata i još ponešto. I sada moj savjet vam je da koja 2 alata na koje je osnovno da napravite jeste sekirica i kramp. Znači kramp ovako, stavite 2 ova i ovako sam kramp opalite i dobijate, vrlo je logično. I šta sada? Ja sad imam drvo, tako da neću seći. Ovo sam napravio samo kako bi kad iskopamo sve vrste rude, znači sve vrste rude sam stavio ovdje, da ne kopam sad 100 godina. Znači onda ćemo proći da vidite kakav je efekat.
Sada idemo s ovim drvenim krampom, inače postoji drvo, sad ću poređati ovako po snazi, znači drvo, znači od drveta mašete mač, kamen, lopatu, sekiru, od kamena isto to, znači kamen je jači, onda od metala isto to, znači metal je jači, od zlata, zlato je brže, ali se brzo potroši, tako da ja mislim da je metal jači od zlata, ali neko misli da je zlato jače od metala, tako da evo, zlato i metal su jednako i najjači je dijamant. Znači on najbrži kopa i najduže traje i sve. I sad ćemo mi krenuti ovako malo da kopamo, da dobijemo čisto kamen, da možemo evo ga, već smo naleteli na metal. Kakvo čudo. Znači, evo ga, iskopali smo kamen i od ovoga smo dobili ovakav istrošeni kamen, da se tako izrazim. I od ova dva pravimo stik i pravimo na isti fazon kramp. Evo ga. I sad sa drvenim mi ne možemo ovo iskopati. Smažimo, ali nećemo ništa dobiti. Znači, bukvalno ništa. I sada kopamo. Opa. I sad smo to iskopali i dobili smo 3 ova. I sada stavljamo ovako 3. Kao što smo i navikli, stavimo 3 i ovaka 3. I šta sad neće? Ova 3 se moraju ispeći. Znači da bi dobili rudu, znači čistu rudu. To se kod zlata i metala to se radi, znači peče se. I sad ćemo mi da stavimo ovako 2 ova. Sad će vama to ubrzati, da se ne smorite. I evo ga, ispeklo se. I dobili smo 3 metala. I sada kao što smo i pre navikli, stavimo ovako 2. Ja palim ovako 3 i dobijemo metalni. I sad s metalnim mašemo i zlato i dijamante. Evo ja ću jedan ovako s metalnim, pa ću vam staviti. Pa ćemo da vidimo, da uporedimo šta je jače. Znači evo ja sam rekao da da se metal i zlato moraju peći da bi dobili ovu finalnu rudu. Pa sad sam udario nogom u računar. I evo. Nije gotovo. Evo ga. Stavljamo drvo. Sima. Inače, razlog zašto neću da snimam gameplay ovako, znači kao gradim kuću, kopamo, pravimo zamak bi možda i moglo. Pravim kuću, pravimo rudnik i to stvarno nema smisla, tog ima krša, znači krša, znači na internetu. Ja to ne želim da snimam, znači inače igrica me nešto ne privlači trenutno, ali sam se sad izgleda opet zaljubio. I sad ćete da vidite. I znači sad ćemo da testiramo, znači sve do dijamantskog, znači drveno, pa kameno, da brže, pa metalno i sada ovo najbrže do sada. Znači, ali vidite koliko se već brzo potrošilo. Sada mi ćemo sa metalnim da ovako iskopamo i da napravimo dijamantski, znači po istom fazonu sve pravimo. I sad smo mi sad imamo sva 3 krampa, onda ih poređamo po snazi. Evo ga. Znači drveni, metalni, drveni, kameni, metalni, zlatni i dijamantski. Sad ćemo mi sa dijamantskim, vam ima još metala da sam slučajno stavio. Ovdje lapisa, to dobijamo onako više nego jedan i redstone, to ostavljamo za drugi put. Znači to je to što se tiče kamenovanja, što se tiče kopanja ruda, znači objasnio sam sve, vam se isto pravi, znači samo menjate da li drvo, kamen, metal, zlato i sve to. I sada ja već znači
sad mi je evo nas, ja sam se vratio otišao sam u Game Mode 1 kako bi nabavio sekirice. Sad ćemo mi da uđemo ovako lepo. Sad ćete, 1, 2, 3, 4, 5, dobro. Sad ćete vidjeti kojom brzinom šta seče. Znači, isto kao i u kopanju, sekira drvena seče, znači najsporije. Vidite kako to sporo ide. Kamena jeste opet malo brža. Znači, nije preterano, ali je brža. Metalna je još brža. Sad hibridna zlatna. Znači, tu sasvim solidno. I dijamantska ubija, znači, dijamantska je najjača po izdržljivosti, pošto imate koliko vam dugo može izdržati oruđe ili oklop. Znači, ova zelena tu crtica. I dijamant najbrže kopa, najveći damage troši, inače pišem 6, 7, 5, 6. Znači, koliko damage-a. Najizdržljivije, najbrže i najbolje je dijamantsko. Ja se nadam da sam sve objasnio i pokazao u ovome gaming tutorialu kako preživjeti u Minecraftu. I mislim da bi se mogli pozdraviti. Samo da stavim F5. I šta bi sad mogu reći? Inače, možete ovako kad kliknete F5 jedan put, vidite ovako iz trećeg lica, F5 drugi put, opet iz trećeg lica, ali ovako iz daljine. Aj, ćao!